algon men lobiwan vi haqiqi namuka ei hame kani kolla da'wa ekkamuka hadagen wane aharuge huriha duwehekka Allah ge rasulan uredi namadu nuko enum ve sedde ha nubakame ko golefa hame kani Allah ge rasula deki lobiwan me bunadum gotun ahara ku edduwa ho eves bodu keume tayyar kollaga nuata hafla e baba lagen jalsa e baba lagen molati wahagata dakka lagen ei kalifan deke sallallahu alaihi wasallam deke lobe vene gotenno ei dogweringe goy ei hilateringe goy ei makarweringe goy ei oluwala makar hadami hinge goy haqiqi lobe wakam gawana imam shafi rahimahullah bayan lembat ko bayan kurwa fadan innal muhibba liman yuhibbu muti' lobi wa mihak wani emihko lobi vi mihak tabawa mihikamuge e gota algon amal tabahattam vi ehmi mei rasulullah sallallahu alaihi wasallam adeke lobum gotun algon men kurang ekkam ennun adi kiyege edu algon men visnar algon menge rajye ge radrasha badalaf kam gawanama ade malod kekkumattaka namadu tanagada fade edduwas deduwas kuring rashuge huriha rayyetun evvegen gade kakkamundani gos namad evvesecche kurumennete ekamuge terege evleni gos hame ekan merege keuma tayyar kollumattaka mi shaytan azina terikofa gote adi kiye algon men badai duniyege ki kankol takka mi kan haddu fahana lagen dia dianun mikamuge nuba algon men dalil kodde algon men khari gaumutaka badalef kam gawan men India Pakistan fada gaumutakuka emi hum bodati ke kutan hadagen rabiul awwal mahuge bara adi eid milad fahakurum gotun happy birthday ya rasulullah hekiya Allah ge rasula ruhi odi nugonnawa ade kafarunge gotta kopi kuran e gotta amal kuran mengemedeni subhanallah mi algon me islami ummatuge halat mi talgon me haqiqi lobiwa gotta ki Allah ge rasulaya